Ole clear tu te chibai vek ule tun tum video wa chuan Bollywood actress ruka in mel mate bi chian na kan nei vele don ani alibat le Katrina Kaif amma chuan he actress pani hi chin thatak anlo ni to chin nima sela Katrina hian alibat hi Ranbir nen anin hualti ashet nuin a ho chhota ani Katrina hian Ranbir chu alia nen anin mangai ti ashet nuwa chau Ranbir chu ama bumtu anga angai Kangna Ranat le Deepika Padukone an pani inkar boina hi Bollywood ha chuan soihat ating phak achan chu Kangna hian wantlang ma a Deepika hi afiam wang ani Kangna hian Deepika hlotlin na chu athik wang ani ber rinlok ange yin Deepika hian Kangna chu anin nei na asom tamia lova chuti lain Bollywood industry pumpui ero asom thung Deepika Padukone le Katrina Kaif Deepika hian engtik lai puin Katrina chu abial pahlui Ranbir nen anin chen chana apu rang chen jaga jasus shooting an nei chhona lama Ranbir hian Katrina chu tongin an nei chhota hlea hemi nu phei hi chuan Katrina chu an dei ta hiala Deepika chu a then zui ngal bok ril ruke som Deepika chuan engtik lai puin abial pahlui Ranbir Kapoor ain Katrina Kaif chu a horeng ta jok ani Sonam Kapoor le Aishwarya Rai Sonam hian Aishwarya hi public posa film thu tho nan anti ti hin aminga phua hei hi social media alar zui nge hemi nuwa tangche hian Miss Universe Aishwarya hian Sonam chu a hozui ta ani a huat ema wangin Sonam hian eng film ma changdun ngai lo turin thutluk na asiam bok Anushka Sharma le Deepika Padukone Anushka hian Ranveer a date mek lain rin lo dewin Ranveer hian a chen ta phuta ti chuan Deepika chu a date chun zomta ani he a chan chiang taka wang hian Anushka le Deepika chu anin mel mak pha an pahnia anom don lai chu mu turwang takhi ani rengot Katrina Kaif le Priyanka Chopra he actress chelo tak pani inkara boina hi fashion event pakhat lar taka showstopper ni inchuna tanga lo chuak ani Katrina hian engtik lai puin he huncha hi chu chan atum tlata atopa phei chuan showstopper atan thlan hial ani tang heng he Priyanka chu alom lo hlea he min hu tang phei hi chuan eng event a ma an pani hian mudun ani to ngai lo Kangna le Sonam Kapoor Sonam hian Kangna chu wantlang ma a mi pa ngai ve mai dan phung shelo angin a soi chia he thu hi a hriat nuin Kangna puin Sonam hi mi hausa fanu duat sualti hin atile zui vele bok he tianga in be na hi hun rei tak chung an nei ani Sarah Ali Khan le Javi Kapoor milaran ni angin camera ma in close tak angin an lang chen nima sela tak taka ero Sarah le Janvi Kapoor hi anin mil thei thlot lo ani Priyanka Chopra le Kareena Kapoor an pani inkar boina hi Priyanka in Kareena bial pahlui Shahid Kapoor an hai chhota ka tangin ani bial no thik thu chetak ani angin Kareena hian Priyanka hi angai thei talova wantlang ma a thilti pui huai hot na sang-sanga inti elna tongkam chu an nei ta fo maya hetianga anin be hnu tang hian kumkhua tan melma anita ani Rani Mukherjee le Aishwarya Rai Rani le Aishwarya inkara boina hi Aishwarya pasal Abhishek Bachchan bang hi ani Aishwarya nen anin nei main Rani hian Abhishek hi ade china anin close le bok Abhishek hian Rani hi
athenta a ti chuan tuna nu pui ni mek Aishwarya hi adei chanta ani hemi wang hian Aishwarya po hian rani hi a hohle a abisek chu eng film ma rani ne na changdun lo turin avau lok bok Kareena Kapoor le Bipasa Basu an panhi inkara boina hi Kareena in kali bili tia Bipasa asosial na changin ania he anin beina hi athat lo ema wangin Bipasa hian Kareena hi atho dun pui to ngai lo shimshim Madhuri Dixit le Sridevi Senior actress Sridevi chuan kumsang hasukwa sumkwa chowa Madhuri actress thaber ta jing mi aroni chaukan athik le bantlang ma anthik tho hi tilang lo ma se Sridevi hian Madhuri hi film chanpui adu lo shimshim anhuwa Madhuri hian Sridevi chu ael pui lian takani thu anem nget ani na taka chuan an pani hi anin el hle ane Aishwarya Rai le Susmita Sen Miss World pageant wangin Aishwarya le Susmita hi kumtam tak chung anin mel mak pha an pani hi in elna hian an tel ve ve a ma se Susmita hi avanei zoka changin Miss World hemikum hian anita ane hemini chang hian Aishwarya hian Susmita chu melma angin angai rengto wantlang ma takngil po anin kar thalo chu thup atum ngai lo Jaya Bachchan le Rekha hemi te pani inkara boina hi thildang wak nilovin Amitabh Bachchan wang hi ani Amitabh Bachchan hian Rekha hi angai zonga arukin an pani hian anin nei nge nge heng thil zong zong a hriat hian Jaya hian Rekha hi a hol hlea a chan chu a pasal hian in zom na alo nei pui wang ane ole tuntumatan chuan khati zong khani e Bollywood actress te in huat na sang sang an hataran tak te akhan tute inkara boina khange ho berai hriat vele comment lama mino hriatir ve do nia